ibiro byo kweza 2009 mwana mwija ahani umwengura gardens kwa jumwana wa Israelika wo mico mirungi bakusinga kusisikara kandi bakusinga kuterera wamwija orije nimutamburaje wamwija oriyo wanako nako nazo ni makuzi kwatamo so mwabare kwija bafani mbakunda munonga muri y'abamani abakore bankore media ba viewers muri y'abamani kandi mbeta abantu mwena kushanga ngo biro 2009 muza kuba mwijizo gumwanya kutamuze cinta. Yes, nari kubuza aho abantu abariyo ko barkwenda tickets abakureba yari nkore media barkwenda tickets no basa kuzitunga bata tickets yo watere namba 05222 ninga wija office zitu ninga ware motoka ya Israelika nera bo mu ruguto no basa kujemereza ubone ticket kandi nanyumwe ngura naho ntuza kutaho ticket no basa kubona ticket kandi no basa kugura ticket ibintu nibigendaje munonga so mbone birabira mwenda mwe mu tusajike na nyenyenga inza kubanda kunuya rudi nizira chimo nzaguma mpaka birabira mwenda mpaka abina mwenda akate nagarika nimbana shishobwire so nyino guma no mwana witogo tukazo mfuridi tukatera nkai buramubona abantu abariyo ko bare nkore media tv ninga shiba fans bawe abo inoko no bagambera ki niwe nimbagambara ngo bafans banje wowe na muntu ku ma bright ab ibirabira na mwenda byo kwa kashatu niza kuba ni yaha New Mwengura Gardens twizoro concert ya Israelika so muje twagere Israelika yes alright mwabare munonga kandi abakureba nkore media tv amazina ni MC Mashweko kandi tujya New Mwengura Gardens erizo batatu yo press conference ya Israelika kandi Israelika n'umushongozi w'Imana ari aho mu Western konka twajya gutsi kubasa kurigata gambere una company tegekire Shoege nkore and beyond kandi ogunwe mukama wa company ejo tegekire Israelika bazazira mseho ba company bazo shitereza ogunwe mukama wa company tegekire show ya Israelika so bazira msaha bakutureba abantu rimba kuraho mwe bari munongo kutureba hatogwe MC company cyo nkanje mayisa group ijo mpe company kuja mu company wa company ngo muntu so nibinji konka nimba kuraho kandi mbatangirira abakundeba think my way nacinda cyo kwenda kumbuza yes nari kubuza aho abantu abariyo ko barkwenda tickets abakureba yari nkore media barkwenda tickets no basa kuzitunga bata tickets yo watere namba 05222 ninga wija office zitu ninga ware motoka ya Israelika nera bo mu ruguto no basa kujemereza ubone ticket kandi nanyumwe ngura naho ntuza kutaho ticket no basa kubona ticket kandi no basa kugura ticket ibintu nibigendaje munonga imunki wate ko mumuru ba organizer batekanisa shoege show no mugire bamuta show jine amani neza kube amani in fact abantu cyo batakamanyire tibakamanye ngo Israelika ina amani minji yagarareta abantu bakijura hanyumwe ngora nko kugireba ukashanga bahise abantu tuzakusaba abantu nge 10 ninge 13 yes hari yashonga ituriro haho makuru bari kugamba ngo MC nanka Israelika mweshongozo gwa benajya ngo aba DJ manyango ba MC ngutakwatagana yagamakuru nugagamba hoki Israelika nakwatagana na ba DJ kandi nakwatagana na ba MC konka we nafana ba MC ninga ba DJ abatakutera music ya Western konka nyo nabwe kana mugambi ndi DJ takutera music kandi ubwo na ba DJ nabata DJ umurimo gwa DJ no kutera music so areke no kubahereza amatu areke no kubahereza misho abo abace abatakutera ki kiringo kuba kubyo mwishomero abamwe bagwa abandi bakora ki hati mwe noza kugenda abagwa ngo biki kushisha bwira bwawe abagwire so still nogena nabashika abakano bakugenda mu misho yes alright abariyo ko bakutureba ubugamba bubiri bwa muhero kuhendera no bagambira ki nyoce ngo basa kubagambira nimbasha bakagira talent zitu za Western umweshongozi nka Bright AB mu muhagire n'umweshongozi wa Mani wari umweshongozi ka Simon AEN hari umweshongozi Jack Bwemi abeshongozi nkabo umwe mbahagire rero wara comedian nka Mashweko hati wo muteka iguru kandi hati we yabanka gacayi niwe no fegwa ki ensi twena na yitu kandi twena twine kuba bari mnonga kandi ogo yabariyo mu muri ba organizer abashoje Israelika yuje kandi rekuza ko yari New Mwengura Gardens otherwise nsagumiza mu nabantu kubereka abantu mpora
Yes, alright. Twakwakira muri Nkore Media TV, mwe bari mnonga gumana watching Nkore Media TV. Mazina ni MC Masweko kandi erizo ngo kuna abagambira twatiri ari Nyumwengura Gardens niho tugumire kandi twatiri mu press conference ya Israel no mayangu ba nowe ine show ebirabo namwenda byo kwa kashatu 2025 kandi maza kuba yonkinga album ya So Different wenda Max Pro konka twabona Israel kandi omwe ari ugotegekire concert omwe okuza kubana eshongo izobere ningashe otegekire concert eje so twenda kuganira nawo kacheka cya tugambire rizoba press conference yagendeta bituna nabazo yakore abafitire bari tugumizemo ezo obesitede wano za kumbuza akanza kurwanira apano abakoreba Nkore Media muri abamani musisikire pastor nakubashabera ibiro byo kweza 2009 mani mwija aha Nyumwengura Gardens kwa jo mwana wanyu Israel wo mico mirungi bakusinga kusisikara kandi bakusinga kuterera wamwija orije nimutamburaje wamwija oriyo wanako nako nazo ni makuzikwatamo so mwabare kwija bafani mbakunda munonga muri abamani abakoreba Nkore Media ba viewers muri abamani kandi mbeta abantu mwena kushanga ngo biro 2009 muza kuba mwijizo go mwanya tutambuze cintu Israel kari yenda kubuza aho amakuru agayone gagumana ga training amo agutwena mutiterezemo ombere wa show abantu ni bari yoko bari bagumana bagamba kugira ngo Israel kangu takwenda ba DJ takwenda ba MCs ensonga geno gigamba uki manyatu no bwirobo ati ba DJ na ba MC nabo bakaba ba celeb ukakura bamuteka ka posta nkari ya za rutimbe amangu atire nsiyo na yakora chi yaheza ukaba kumanya hati ka music bajiyo ba DJ niba batacine murimo ba MC niba batacine murimo for example ka MC bayo music yona bakada kuko shongora umunsi yona kwa rugamo hati batandika kora hamfu na nahambaga wachireba yes wache chintetu so ati ba DJ abo ibone bere wangu nkaba man na ba MC ngati ka music bajiyo niba batacha murimo y'abambara umbara mo kwa tara music nonyo no chimaya chintetu ngano ko tinde no DJ no kora chi nonyo tikuja ngubalazo ara kuzo mu VIP batakwenda una ngwe chikuba yombera wachireba so echingo nakubagambira ba DJ mweke tukwatagani wana nije nakwikora DJ reka kuza kunzimbiraho ngwiyo tire myaka 10 ngunyoni honyiziri none yosya akanya nchikero ushanganye ndiwa man ndikwenda kutwara Dubai utakwenda kuza kwetwarayo wachireba so chingambira ba DJ na ba MC calm down and cool down pushing ekintu kimwe music ya western na yensi yona ushanga umuntu yari China arikwasa kuzina urunyankoli arikwasa no gamba urunyankoli no kwata kumanyisa ukabanze yaronda dictionary y'urunyankoli kashanga runa wako jategesha utagiteka nawo shanga kudagesha utagiteka ungate music abamwe mutagitire kandi wa China akugitera ati kandi mutero Nigeria chimasa Nigeria music yo Nigeria bagitera ni mwana mbona kugitera wachireba akandi n'abantu kuza kutera music eceshongoro nibatera eceshongo cine impact yes so impact no giha ground netandikira ground hata abana bo muka nubire ku bantu batera music yitu baye musiba kutwa imihanda yo kurabiramo mukaye musina wati akefura celeb boko muteka ncoko ya posta ataro musino mwana DJ ndeba eshongo je nienda kubuzaho poste ndeba muroho babiri iwe na Max Pro konke izobera press conference Max Pro twamurebo enashonga yone yabaho yamusebera Max Pro afirirwe agire kuzikande juri kabengeta seromwe kandi izi yayendera netine plan yo kugira ngo neza kujanganya nchaka ninga bwata hata afirirwe yesterday so nibaza kuzika kosheri izoba which means tomorrow yes yeah alright rizo watire chikumba stikumanya eche chikumba nechazinga iweto ine kumanya oide kumangwe ibyo nturamo kandi ni mangwa binji bacimanya tibyaburi izoba nyoruhanga akansindiko mu nsomo nyuma ngayenda kuba president kuna ikina yobuza tata ine myaka 9 nibacimutegeka wakatakwa na kuba president nashamuna na industry munefa nagamantika manze kutereza industry ogwa president za kubana indeba yafuta kutereza chi industry iwe Israel ebiroto byawe nkiwe ningashi industry ya western kugiye ko kugireba iwe oyerekerere cyo mu western no urukwenda ngo ukore mu kikira cyo kugeti ikintu cyo kikubura munene nakitekemo mu industry ya western kugira ngo nabandi abarija kugira ngo Israel kakateka heje mu industry ya western ndi kwija cyane nazo mu industry incha benshi buramu no kwatanisa
nyo nije ndikwera ngo twatanise kandi nkurakurana nyo mwashongozi ni mugambe ntwaza kweshongora making a show ino murumo ningo ino mudara gwa chapati ningo ino mudara gwa nyanya aho riye 10 chikakuyamba urwo kazo wadani urukuramisho mwenda teche shongoro chawa kashitera mpaka woriyo wanyamba yamba no basa kumara imyaka 20 kweshongora bakuyamba wacenga ni urukuza kuyamba koko muntu wakwatagana ukamezo ka China asima ushange cheshongoro za yashitera abahuruciza bakora chi bacukunda chokora ko kuzazo kumbya ho na miziki yanje netera hata hano tucineho ikijindi cyo kugira ngo nyowe nyine kubanza nagambira Izereka kora concert bagayi nyomba linzire so yanje neza gukora kandi baza kwija bindi munonga nambona nisima nabana bona bari yaheru abana bari yaheru bamberireho munonga baguze ticket nyinji munonga za tebo bashashuire so nimba kunda munonga banamwe mukorere kimwe ruhanga be kimukwenda kana imwe bari kunyahidara mukantarindi abareni bareba kuri media kandi n'abafans baba bari nko kwa Kigamba bari yaheru nahandi no bagambira ki show yawe no bagambira hoki show yanje nanyeze shaha ntikumanya hindi posto rya nyumwengura gadi show ahereye nyine ukati nacenga abafani mukimanye na uraye musiyada muturya nyumwengura gadi show ahereye nyine omuri mbara tare rya buseri so ibiro byo abantu ari babine kutwaza karango batapara kabusha baje cintejo zakatema ukateme makanta kuyemo so ekingwasa kugambira show neza kubera massive and massively ibiro byo kwezabira na mwenda byo kwakashatu Bright AB naza kubara ubwo n'umwana wa Kagadi yes kuri wayima kuri kwenyanja uko byenyanja no manya no mnyoro kuyadizire ubona genda mukataro kasanye nyametariyo n'enchuguroriye so right amazina ne msimasho ko kunana abagambere kandi nawe je nturiyaru yumwengura ntuguma tubarekaho bamwe ahababari press conference ya Izereka yugiye kandi ubwo nabagamba n'umushongo zoman tinguza kutibagamba abo ni mu bayine mutiyamanyira abaterebeshongo bingi mnonga koko kumuko baterebeshongo rebyo sometimes nimureba abeshongo zima trendinga konka mutakumanya abakwa babari inyuma abakwa batire mama nabantu abo baba ba promoter ba blogger ba presenter ba DJ nabandi bingi mnonga so oguno mamuru ba promoter baman aho mu western kandi kumanka Nicholas promoter bingi ba promoting ngire nimo bakwasireho so reka makira banza baramutse atugambire we press conference yagire bata byagenda bita twakwatira yes ninye nacira MC Masheko none ashe ngo gukore ko ngana nanda kwakana ngutiwe esategereze nawe none yesati kurashi yaza koga nashe mu rugo kubera aha nyone bayentani kora promoter ku rugar kongeri nanzira press conference ya Izereka kandi ubwo no mwana wanje ningasho mwana witu aka Izereka utatandikiye ku gatanke muco kubanza nejishahanda nawe so press conference yabonera kandi kinanisha abo bareba ko baryo kumwena katwiteka na mwenda tono tujiki sajuko mwana witu so ebyanje nirce tinyine byingi konka msimasho ko ninkukunda bari mnonga yes so mbone barabona mwenda muje mutusajike na nyinye nkanza kubanda kunuya ready nizira chimo nzaguma mpaka barabona mwenda mpaka abona mwenda akata nagarika ni bana shishobwire so nyino guma no mwana witogu tukazo furdi tukatera nkai baramubona iyo mbeshoboza bo promotingire akoze no promotinga ningashe okorkweba Izereka music yeno girebote music ya Izereka tayine shonga ebone riyo kimwe konka amuntu manyana bwa kwata kujukunda no chimukonse kintu mamangu ibara mutere murundi bina rukunda just abakwana baje mutebonire nuko batakacire time kuburjirachi kuburcereza wonka waburcereza no zechu wayegamo zechu yamo oshanga wazirachi watukunda so ni shabanda beshongozi mwena murike kututina turuha bwanyu murike kututina kashanga no tina promoter nikola sono no muntu nkiwe so tishire nyine dia muswaga wankore media nzakuteka idare rindi revendijo yaraye yona bari mnonga atantukusaba ubugambo bwa bibiri bushatu orukusibira abantu batureba ari nkore media ubugambo bwanje ninga bibiri bushatu umwe nona nagambe ntinyo tugambo tse ekinani nyumbagambira abantu mwena nimbakunda kandi kire cyamheru muje mutusajike barabe na mwenda muje mutusajika hinyina niyo mwengura gadenza ebarabe na mwenda kutabo obunarine cyo mutwaro
meshi store nacho bize batusajike bona. Alright, amazina ni MC Mashweko. Uko tutatiriya press conference ya Izraika aharabeshongozi bingi kandi hari umweshongozo utwashanga no mweta Bright AB na Wizoberi yije yagira camp cyeho utandukishaba Bright AB banzo yakure haba hagize babo n'abareba nkore Media TV. Yes, abareba nkore Media nimba sima munonga mwebare kugihagera nito mwebare kutagera nkabeshongozi baburengera Wizoba. Amazina ni Bright AB ngaburijo. Ayo press conference wagire bota. Press conference okuyaba nereka ngo kintu cyashige cyamana kuba beshongoza batendinga twena twijo mbwinji kare kintu kiza kube cyamana izera kandi teko kumusupportinga kintu nateko kukitera abantu abariyo ko barere bare nkore Media TV ninga shiba fans bawe abo inoko no bagambera ki niyo nimbagambera ngo ba fans banje wowe na muntu ku ma Bright AB ebirabira na mwenda byo kwa kashatu niza kuba ni yaha New Mwengura Gardens twizoro concert ya Izraika so muje twagere Izraika right wowe munonga sibura abantu batureba sigaro kubagambira ubugambo buke. Yes, abareba nkore Media nyo nimbagambera kimwe cyonka mongere kutagera kusupportinga tongere kwimukanito tubaba mani munonga mwebare munonga. Right, wewe munonga kandi wewe gumana mukubona nkore Media mugumeho mutaragaho.